لروجه تقینا هری مزن آسه سالین داوی. وینه کی کو ده 8 سالان ده هاتیه گرتن هات دیتن. ناسای وینه نو یم فضای پاروکر. ویدیو کو تفگرین حجرین بخشانگی نشان داده. روشگره که جهانی گرینگتر نزدیکی جهانی بو. کشتی سپیس ایکس دجرباندنا یکم ده تکچو. ژاپنیا دب آلیکاریا مجیه چکری نفوس آخوا زیده بکه. دوسیا هفته درباره تکنولوژی نوین سال 2020 دهه. دروژن بوری دل روژه تقینه که پرمزن چه بو. لگوری زانیاران افتقین تقینه هری مزن آسه سالین بوری بو. مزنهایی تقینه به قاسی ما 4.4 بو. ده تقینه روژه ده جبجوکی حتی مزنی به جماران تینه دیار کرن. تقینه بچوک وکی A, B و C تینه صنفاندن. تقینه ده نافبری ده به تیپا M تینه صنفاندن و این هری مزن جه به تیپا X تینه بناف کرن. ده تقینه ده هر تیبک جه تیپین ده قاتی مزنتره. یعنی تقینین امی ده قاتی جه تقینین سیه مزنترن. تقین هر چی قاسی مزن بنجی تنه جه آلی زانیاران به هاته فرق کرن. جه سپیس وودره دکتر تونی فلیپس ده درباره ویه که ده بیجه خباتکارین ده بحری ده و اپراتورین لاسیکیه ین اماتور ده بک و فرکانسین ده بن 20 مگاهیزه ده ببهیزن. وکی دی زحمتکو مروب ویه که حسیابن. دبکو روژه هم پرچه انکو جه تقین بلاو بوبن ده هندره خدا گرتبه و نهشت به بلاو ببن. دکتر فلیپس دبیجه تقین لباشو روژالات روژه پیک هاتیه. جبر ویه که آلیه ویه پیشی پرچه ان تقینه ده هندره خدا هشتیه. او یک جی دیار دکه کو جوره یا تقینه ده آستا ایکسه ده. زانیار دبیجن هکه تقینه که او سامزن لجیهانی بکتا دی باهوزه که دجوار آجه و مانیتیک بقومیا. روش دمها ایلونی ده دست به پیواجوه که بویرنگی کریه که ایدی تقینم ویرنگی دی پیکان بند. دی حتی سال 2025 بویرم ویرنگی لسر روژه بقومن. تکنیکا اکسپوژر انکو پوزگرتنا دم درێژ دگرتنا وێنەیان ستێرکان ڕۆنیە و جارنان ژ ئالیە وێنەکێشێن خوازایەوە تێبکارانین. وەختێ ئەف تکنیک هاتە بکارانین divê mekîneya wêneyan li cihekê were sabîtkirin. Pozgirtina dem dirêj carnan çend deqeyê carnan jî çend saetan didome. Ango dirêjiya dema pozgirtinê li gorî wêneyê ku wênegir dikêşe diguhere. Çîroka wêneyekî ku bi şêwaza dema pozgirtina dirêj cuda ye vê carê. Li mala çavderiyê ya Bayfordbury ya li zanînga Hertfordshire David Campbell wêneyekî ku dema pozgirtina wê hatibû ji bîrkirin keşif kir. Regina Valkenburg wextekî xwe bi girtina wêneyên demdirêj diêşîne, paşê pozê wêneyekê bi cih dike û wê teknîkê li wir ji bîr dike. Di sala 2012 de wextê ku xwendekare hewl dide ku bêyî amûrên teknolojiyê wêneyan bigire. Qotiyeke tanîkeyî bikartîne û wê qotiyê wekî kamereyekê ku bi qasî qula derziyê ye bikartîne. Lêbelê wê qotiyê li wir ji bîr dike. Qotî 8 salan li cihê xwe sabit dimîne û di heman demê de dixebite ango poz digire. Di encama pozgirtina dem dirêj de wêneyekî newaze derdikeve holê.
Ev wêne her wiha wêneyê ku pozgirtina wî herî demdirêjeyê dî. Di avrêla 1990 de teleskoba fezayê Hubble li fezayê bicih bû. Di 3 salên borî de xebatên serkeftî kir. Wêneyên xweş ên fezayê par vekir pirî caran. Ji ber wêneyên xwe yên serkeftî wekî çavên mirovan ên li fezayê jî tê binavkirin. NASA ji bo pîrozkirina 3 saliya teleskoba fezayê ya nevê Hubbleê wêneyên ji hev xweşiktir par vekir. Di wêneyan de stêrkên komî hene, giravên ezmanan hene û ewrên wekî xeyaletan hene. Di derbarê wêneyan de NASAyê got ku berê ji bo bikaranînê me wêneyên vî rengî bikaranî bûn. Lêbelê ji bo parvekirina jiraya giştî re em qed li ser wan nexebitî bûn. Vê carê tenê ji bo pîrozbayiya 3 saliya Hubbleê em biraya giştî re parve dikin. Di wêneyan de tevgerên stêrkan û tiştên din ên fezayê eşkere li ber çavanin. Xebata 3 saliya Hubbleê û wêneyên newaze di bala hezkiriyên fezayê de ne. Di xebateke nû de lêkolîneran tevgera hucreyeke spî ya xwînê ku bi navê stotoksit T lenfosit tê binavkirin qeyd kirin. Di vîdyoyê de tê dîtin ku hucreya T'yê çawa di nav tevînekê re derbas dibe. Hucreyên T'yê di nava bedena mirov de digerin û li ku derê pirsgirêkek hebe li wê derê dixebitin û pirsgirêkê çareser dikin. Hucreyên ku lewaz dibin li dijî nexweşiyan nikarin tê koşin. Lê wextê hucreyên T'yê têne alîkariya wan heke nexweşiyê zû tespît bikin, rehetbûna mirovan ew qasî zû dibe. Li zanîngeha salan de ya Almanyayê zanyaran di vê lêkolînê de dîtin ku hucreyên T'yê wextê bi alîkariya hucreyên matrîs kanalan vedikin giran tev digerin. Lê ev hucreyên matrîs an ku ECM di rastiyê de bandûrekî erênî li hemû cûreyên hucreyan dike. Yek ji nivîskarên xebatê zanyar Heiko Rieger di derbarê xebatê de dibêje ku têgehiştin û naskirina vê hucreyê an jî sedema bikaranîna wê em ê derbarê tevgerên hin hûrgiliyan bizanin di nexweşiyan de divê em rêbazekî çawa bikarbînin. Ji bo xebatê zanyaran kolajên çêlekan bikaranîn. Paşê hucreyên T'yê yên mirovan hatin şopandin. Di dawiya ceribandinê de hucreyên mirovan di tunelan de hevdû şopandin. Ev keşif her çi qasî anha di modelekê hêsan de hatibe ceribandin jî dihêj di gelek rêyên tevlî hev re jî derbas bibe. Ev hêj destpêka lêkolînê ye. Di demên dawî de li fezayê guherînên cûr bi cûr çêdibin. Hem şandina keştiyan zêde bûye, hem jî tevgerên asteroîden encamên xweş derdixin holê. Aniha asteroîdeke din jî zêde bûye. Asteroîde ku bi 16 sayk tê binavkirin pir giring tê qebûl kirin. Sedema vê yekê jî hebûna gelek cûre metalan e. Ji meznahiya gerstêrkê eşkere dibe ku li rojgerê gelek cûre meden hene û tê texmînkirin ku gelek dewlet dê bikevne vê gerstêrkê. Li gor hin zanyaran ev gerstêrk hêj mezin nebûye, an ku hêj negihişte asla gerstêrkiyê. Da ku em meznahiya gerstêrkê fêm bikin, em dikarin bibêjin ku firahiya gerstêrkê 226 kilometre ye. Pehnahiya wê ne bi qasî avahiyekê lêbelê mirov dikare bêje bi qasî bajarokekî ye. Şazda sayk şazdemîn asteroîde ku hatiye keşifkirin.
حتی در سال 1850 دیان ده هاتبو کشف کردن و گلک لیکولین جی لسر هاتبو نمشاندن. هر وقت خباتین کل لسر تی نمشاندن جی پر حسانن. جبر کو گرسترکه که تیرا خو مزنه به تلسکوپه که آستا نورمال جی دکاره وره شوپاندن. آنها گرسترک بیتر نزدیکی جهانی بوده. او یک جی دهیله کو لیکولین زیادتر لسر گرسترک بینه کرن. تی تخمین کرن کو در سال 2022 دیان ده لیکولینه که برفره لسر گرسترک بیکرن. کشتی سپیس ایکس ناو ستارشیپ پشتی کوش بو جرباندنی بلند بویی دتاکتن نده تقیه. جبر کو کشتی ده مروف تنبون کس بریندار یان جی نمر. درجه وی بقاسی آواهیه که 16 قاطیه. هر وها جیوی ریویان هیا و دکاره 100 تن گرانیه هلگره. جرباندنا کشتی لقاط روکیتان آتکساسه پیک هات. ده بلندبونیه ده آرمانج دکرین کو 12500 متریان بلند ببه. وقتی کو کشتی گشت جه خواه کشتی تک چو. پشتی تکچونا کشتی خودی سپیس ایکس ایلن ماسک برای گشتی را پار بکر کو جرباندن سرکفتی بو. ارمان جوان جی پیک هاتیه. لیبلی وقتی کو نظم بویه جبر هواه کم کشتی خرابویه. پشتی جرباندن وی رنگی شرکتن کو کشتی اندشینم فضای ارمانج دکن کو ده ایدی کشتی بریوی بشینم فضای و هیوی. ولات ژاپنیای کو جالیه آبوریه و پر سرکفتیه لگل همو هولدانان جی هر کو دچه جمارا ولاتی نوی کم دبه. آنکوی دی زاروک پر هندک دولدن لوی عردنگاریه. ژاپنیا جبر زیدبون جدایک بونا زاروکان ده آلیکاری جمجیه چکری بستینه دی. لگور چاپمنیا ژاپنیای با آلیکاریا مجیه چکری جخوا درفت هنکو مروف هفجین خوا ببینن. لبله ده ایدی تایبتیه که دنجی لی زیده بکن و بکن کو مروف هف باش ناز بکن. وزارت تندرستی کار و پاراستنا جواکی یا ژاپنیایی داخویانی دایه کو لگوری سالین دنج دایک بونا زاروکان پرکین بویا لیبلی مرنا پیر و کالان هیجی وکی خویا. بگوت نکدن جمارا مروفن کو دمرن جمارا زاروکن دولدن زیده تره. هکه ژاپنیا پیشیل ویکی نگره ده حتی سال 2000 جمارا ولاتین ژاپنیایی پرکین ببه. جبر ویکی هولدانین دولتی دست بکرنه کو جمارا زاروکن کو دولدن زیده تر بکه. در سال 2020 ده تکنولوژی سرکفتی درکتن پیش. کووارا ساینتیفیک امریکا ده هلبرین سرکفتی سال 2020 ریس کرد. درزین میکرویی درزین کل امریکایی هات نپیش خستن ایدی ترسا مروان آج درزیام داوی دیکه. درزین میکرویی بی اجدهیلن کو نمونه خوینه ورنگرتن و درمانم به درزیان لاش مروف بخن.
لگوری تخمین زانیاران ددمک پرکنده اف درزی دبینه بکارانین. درزین که هاتنه پیشخستن جالی استوربونه بقاسی کاغذ قالندن. انگو هر درزی یک دستوربونه 100 میکرونان ده. Got some pulled up on the screen. So that little square in there is where all of those microneedles are. How many needles are in this little patch here? و گوهستنا کربن دیوکسیده. جبر کل اتمسفر کربن دیوکسید پر زیاده دبه گرماهی آدم سالان دگوهره. انگو آب هوا با آوایی که نینی به باندور دبه. زانیاران کربن دیوکسید ال اتمسفر برونیان روژر بکار آنین و مولکولین گازی و گوهستن جوره کدن آمولکولان. بوی آوای زانیار آرمانج دکن کو پیشی لگوهرتن آب هوایی بگیرن. کامپیوترین جهکی به تایبەتی اف تکنولوژیش بو مروین براستنگ هاتیه پیشخستن. دیدی جهین کو مروین براستنگ لیدیجین لگوری پیدوین وان به آلیکاریا کامپیوتران بگوهرن. میناک او کسین کو کرسین به تفگر بکارتینن ایدی روناهی دلگوری تفگرین وان و به یانجی ومره. آلاوین مطبخی دلگوری پیدوین وان به جه ببن و هکا پرسکریک اک درکوه دی دوشک اک درکوه هولیکو تشتک لمروین براستنگ نی. طب دیجیتال دوی تکنولوژی ده بی دکتران ده تلفونه که موبایل بکاره درمانین کو جمرو را حوجنه دیار بکه. چاوکو در روز آمده هن برنامه دکارن خو ورزش و لیدان دل مروان دیار بکن به همان آوی ده بکارن درمانین وانجی بنویسن. بالافرین به الکتریک ایدی بالافر ده مازوت بکار نینن و جدیو لاوی و الکتریک بکار بینن. لگوری زانیاران اف تکنولوژی ده جبالافرین روژا ما سرکفتی تر بن و ده عمری وان جبالافرین هی دریشتر به. چمنتوی به کربن کم. د چمنتوی ده پر زیاده کربن هیا. حتی جسدی هشتش کربن جهانی چمنتوی ته. زانیاران دا کو پیشیل وی که بگرن چمنتوی که کو کربن اوی که ما پیشخستن. به وی آوایی دی کربن دی اکسید آل اتمسفر جی کم ببه. Just a great big metal tube that's heated on the outside at around 1,000 degrees. سانسور کوانتومی دی چاویکن عربیان وکن. ولات ایدی ده عربین کو بی مروف ده خبتن ده هات ناستکه باش پیشخستنا پرچه که وان عربیان جیش بو زانیاران سرکفت نکه. سانسور کو تکنولوژی کوانتومیتی ده هاتیه بکارانین ده گوهری نکه ترافیکی زودتر فرق بکه. انرژیا هیدروژنی زانیاران هیدروژن کو پشتی هات بکارانین تنه آو جدمینه جبو بکارانینا الکتریکی پیشخستن.
لسر کاربون دیوکسید خابتین هم دا کو انرژی زیاده تر بکن هم جش بو کاربون دیوکسید اتمسفر کم بکن ایدی آمورین کو انرژی هیدروژن دخابتن دبتو آوایی لپشتخوا ایدی برماهی مزاران نهیله. تکنولوژیا جینان زانیاران به پیشخستنا تکنولوژیا جینان ایدی ده جبو نخوشین وکی پنجشیر درمانان زودتر ببینن. تکنولوژیا کو لسر آجلان هاتیه جرباندن انجامه که سرکبتی درخستوله. آجله که کو به نخوشیا پنجشیره به تکنولوژی تداوی کرن. زانیار هول دادن کو ده سالین پیش ده به تکنولوژی لسر مروفان بجربینن.